In Samoa, there are only a few women still practicing this age-old art form. We call our tapa Siapo. 2 women on Upolu are carrying on the Siapo tradition, using the Upeti board rubbing technique with tools handed down to them through the generations. My great-grandmother Whaakingo le whainga Siapo ma ia ise ngau i sesi o la konga ki whaawau le kārenga o ngai ngā o le mea singa Samoa mawale ko kiringa sila whakawai ngā mawhainga o sia le Siapo o ngai koe kulanga la le o le whainga kā o longa ngā singa Sa maso ai malima ele. Esas fai mereka. Ela fala vai mereka. Are there any changes that you've noticed or seen? Swinga leva ele mamang kiringa piwa mix up mamang ele o mai mamang Fiki mamang wale nga o mamang sa O yengi swinga fo wepa ai yai o whao o kai ka ngā. Kirei la so pena pai ni o kai pai pai ele kele ma o kai o whano o pai pai ele plain ele lau ai le se mamang O kele ala ngā mea o whainga o instead of pusa ia fei se ka mali ka kawa Be oso la. Wa oso la le pusa i pa o ngā ia. at the moment that I'm making a little more of ka ia vahenga vai na ko me fatea me ko culture and traditional ways or it's a really design. Where do you end up getting the extra laua from? We get it from Hawaii. Pela whakakainga o waipua, e le whai Siapo leo waipua. So e ola ma o whakau me leo ua la ko e o mela i o ma o whai. So e maua la ko kuke maua e ma ua le la au. Ngā ruenga pui lea, e le mpai, e whai whakasia, e wawarua whainga manga lea. Try doing it yourself, and then you'll understand how important it is and the value of it.